وما علينا إلا البلاغ المبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. Mga urip no Allah, mga pagariyami, mga luksami, mga wataami, mga babayami. Ayat tanu na pisumpatan agyang kutuwa andang mga bandingan tanu si sagyang kaiya ini tadi tanwa uras tanu udi na ini sengge tanwa uras tanu ipupenguman tanu si ku mga sabutetan wa andang si sagyang kaiya agama tanwa agama Islam. Pepengnin tanu si iku Allah agyang kaiya di tanu kapakan daerah sang kaiya mga bandingan tanu udi na mga usayan tanu sangka iya babalain tanu programa tanu udi na seminar tanu na lagi didnanan adi ikapakan di daerah yang kutua mga sabut tanu na gusto di ikapakan di daerah mga balas ay pembagiratan wallah si iku diratan karurutusa ko kapsenggi tanu sauras makapantag sangka iya agama tanu agama Islam. Yang kaiya mga lagi da iya uras na padaya si iku mga bulawan ko mga oras tan mga alay ikipantag si iku Allah si isa giyang kutua gawi umani isa na kebantayan niya na giyang kutua keipusan niya na si iku dunia nana so mga tawa inilangiran so urasilan na si iku dunia na mipesen ditiran to sa aya diran mandingan-dingan na uba siram bupa kakasui ku dunia ka ansiran makabawi udi na ansiran makapamuli si sagyang kutua kepusaniran udi na kiaganataniran ku dunia dairan mas mausar si sagyang kutua ika sesuatu Allah dairan misenggi sagyang kutua diiran na kapanganala si sagyang kaiya agama tanwa agama Islam gianan mi penalamatan si iku Allah paganeron nana kiapitaan tanu wa mapipi ginawa tanu kiapitaan tanu ini kaswir tanu wallah sumanga niawatan antune ni bana malalamba penagiang kutua mga umur tanu udi tanu kapagin tau sangka ya dunia pakile tanu penas sumanga muria tau tanu sumanga darudupa tanu sumanga pagari tanu mga lokos tanu sumanga tungani tanu kepakaya pepegamagen nana kuma agiang kutua masa nana di kama pagi tudu tunganengka agi ayama nanian nami una dinagiang kutua laka dan kasih ku pakuburan ka lagi dagiang ka ya kapakam betatan usang ka ya dunia igira na ditan uma pagi tudu semangat tunganetan pagi agi na tantanwiran nagiti sabapa pagi agi na tantanwiran nana mata gutu ayama nania na miu nasiran mata gutu miu nasiran si sagiang kutua pintu ana pediku mga pamintu ana si ikwanuan amodi nana sakatanok mani pemaka tundugu kiran ditadud matatang kedesa ginawatan wa antawar katanu ikuna agi ang kaiya kapatay nana piyagmar katanu wa iwallah piyagmar katanu wallah anda amasa dagu antuna adarpa iya makna niyan na antuna ibana ke pantagan tanur nakapatay nagu antuna betad amapia anta ka betad amaraka na nagianan inut tanu di imaka
andili makut si sagiang ka iya masa tanu udi tanu kapagintaw sang ka iya dunia kauba kalu aki na giang ka iya lambo pena umur tanu si sagiang ka iya dunia na katapalan niya na giang kutua mailang tanu mga oras tanu si kudi tanu kapagintaw si sagiang ka iya dunia misababsan na matag tanurunan ipupenusug sa namu kaya madakal sa mga bendingan tanu madakal lagi ang kaiya di itanu andigidain si sagiang kaiya seminar tanu agiang kutua kabasa ko di itanu paka tundu-tundu nagi ang kaiya mga bendingan tanu ka andi makandi daerah yang kutua sabut tanu si Islam na nauba kalu-kalu na api agiang kutua katawan tanurun na namanu tanurun pekepukaw nagiang kutua di tanurun katawan na mini umano sagiang kutua anda nga sabut tanu di itanu mapagadimat kudi tanu kapagintaw si sagiang kaya dunia misababsan mga urip nu Allah mga bubayami mga watami giang kaiya mapunto kauras tanu na naayay niya mapipikir tanu pelabuan tanu bitira na nagyang kaiya makapantag sang kaya giang kaya na aya kagidamat tanuron na simpula iya sifat aya kagidamat tanuron na simpula iya bitira ugi nagyang kaya na mala iniya kiyang bitira asaya wagama tanu agama Islam mala iniya bitira saya ikadua nagyang kaya na padaya siiku mga sifat pagkabubayaan wallah nagu padaya ko mga sifat abantugan o mga tao kundi ira nakapagintaw si sagiang kaya dunia nagu padaya siiku sifat akiklungot tanu siiku itanu kapaka beradusa kundi itanu kapagintaw si sagiang kaya dunia pada sa mga sifat aki abantugan udi na pagkabubayaan wallah nagu paparangayan mapia nagyang kaiya aya maknanian na kaya agi ini dulu na Islam ini dulu na agama tanwa agama Islam apia swallah na aya maknanian na pisipat yan nagyang kanan akaya na aya sakat tanu penari mga urip nu Allah na sakat tanu na aya maknanian na matag tanu mga uripen matag tanu mga kadin na aya patut terkatanu na antunan iban na masipat tanu agiang kaya sipata kaya mapadalamaya si kuya maananian na mga ginawatan so Uthman radhiyallahu ta'ala anhu na isa akiyaban tugon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kagi aya maananian na sakanian na isa sakanian ko mga alai kaya si kuya maananian na mga sahabat biya isa nunga na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na muulun sa kanian ko isa ko mga darudupayan wallahu alam na so Aisyah radhiyallahu ta'ala anha na muulunun sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kasasawaan Abu Bunyan na miya kasulad sa Abu Bakar na daniyan din na sa pangyagi ang kuto Abu Bunyan miya kasulad sa Umar na ayama na niyan na kasasawaan din Abu Bunyan nakagi makaw maso Uthman radhiyallahu ta'ala anhu na siya pangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bunyan na miya kagiraw so Aisha tigin na ya Rasulullah inu tuwa tigin miya kataling umatigin so Abu Bakar na kasasawaan Abu Bunyan adang kasapangi na uriyan niya natigin mana ina miya kataling so Umar na Sakamoto ayam makna niyan na kasasawaan din nabubuno ka dan kasapangi uriyan niya natigin mana na miya kasunda tigin so Uthman na siya pa nga nakabubuno ka na tigin mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sumbagian si iku Aisyah tigin mana anda mana tigin dia kena tigin kikayaan kiku mamalaan na tigin mana si iku tao ipuku mamala sa kaniya ng mga malaikat ayam makna niya na sa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu na sabab sa giyang kutwa kala iyan imamala nagugiyang kutwa kala iyan ikaya na kaya sabab panutusa sa mga malaikat tama na kung mga malaikat na ipagkumamaliran nag ipagkayairan sa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu lani manuto
Giang kaya na aya kapipikirat tanu saya na aya makna niyan na da ini akipanta gian asipat. Aya kapipikirat tanu ron na daban niya katanu kiyugup. Ugeid na giang kaya na mala akiyugup pier katanu nagupede ya si iku mga sifat akabantu ganun agiang kutua aya makna niyan na manusia. Si sagiang kutua kapsipatan niyan. Si sagiang kutua aya makna niyan na kapsipatan niyan si sagiang kaya sifat akaya. Miya panutul sa hadis adna sa kataw amama giyang kaya hadis na miya panutul o Sa'id bin Zaid so Sa'id bin Zaid miya panutul waya makna niyan na Baihaqi na miya panutul o Ahmad bin Hanbal si iku kitab yan Az-Zuhd adna sa kataw amama miya katalinguma si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan na ya Rasulullah awsini tigyan ya Rasulullah na pangusiati akong ka giyad man ibetad mga sahaba si sagyang kuto masairan igira adna miya gida iran ku ginawairan aya maana niya nakakurang igira adna miya gida iran ku ginawairan kipang udi na kakurang na di siran makapunun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pupaki musawir ki siran si ku Rasulullah nagwe makna niyan na maki pupengusiat siran ginan man ipatu tarakatan aya makna niyan na igira amia gedat tanu ku ginawa tanu amia kalubay so panaguntaman tanu miya kalubay so paratiya tanu aya makna niyan na kadudua-duan tanu ku di tanu kapagintaw ku dunia napaki musawir ka udi napaki wasiat ka waya makna niya na mga ulama ka uba adna awida akal ka na an malo makakep naguuba adin masusugu ka kaadusa na an aya makna niya na kabebasi naguuba adin akasa sababan si sagyang kutua kapupakalubay o parateyang ka na aya makna niya na an pepakabeger sabab si sagyang kutua musawir ka udi na wasiat ka gyang kutua salakaw ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya katiruyan ipagumbung tanu sagian kaya katiru tanu na tiyan naman tigu Rasulullah ad-dinun nasiha suat tigian su agama na tuma lani mananan su agama na tuma tigu mga sahabat tigiran manai ya Rasulullah liman anta wa ikirkun pitero ka aya makna niyan na su Islam na tuma na anta wa ikibagianun na tigu Allah atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immati almuslimina wa ammatihim aya mana niya na aya kon agkibagi anun narak wallah rakanan wallah yang kaya kababaloy o Islam atuma narakanan wallah nagurak o kitab wallah nagurak o suguian nagurak waya mana niya na mga uluan kung mga Muslim nagusukadan deniran nagusukalamuniran giyanan nagito sabab giyan kaya sa kataw mama miya katalinguma ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina ya Rasulullah awsini ay tigina ya Rasulullah na pangusiati akong ka nanto nini pitir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigu Rasulullah usika an tastahya min Allah kama tastahi rajulan min salihi qaumik pitru Rasulullah ini sembagi na sagian kaya mama amaki pengusiat aku Rasulullah atigina usika antas tahya min Allah ayat tigina ipagusiat takraka nasuki kaya anak si ikwallah suki kaya anak si ikwallah kama tastahi rajulan min salihi qaumik talagi da tigin uki pekaya anak kumama apa de kumanga bilang atau kupagtaw ka aya mana nagian kaya sakato mama na sabab sagiang kutua kaya pamanganin yang sa musawir kaya pamanganin yang sa wasiat si Rasulullah na aya ini wasiatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na suki kayaan yan wallah sa agiang kutua kikayaan yan si wallah na aya rupaan yan na lagi din nagiang kutua kikayaan yan sa agiang kutua mga bilang atau sa agiang kutua pagtaw niyan na
Ino to aya makna niyan na aya ipagusiyatun Rasulullah aya ini wasiyatun Rasulullah nagyang kutwa kikayaan yan si ikwallah nakagiagiang kaya na aya makna niyan na peker niyan sutaw sagiang kutwa kamberadusa peker niyan sutaw sagiang kutwa kasupa kanian kuwallah kudi niyan kapagintaw sang kaya dunia napkitulu diyan sutaw kudi niyan kanggel baka sagiang kutwa bantu ganian ini niyan kanggel baka sagiang kutwa mga suguanun wallah subhanahu wa ta'ala ginan yang kaya aya mana niyan na kaya na dua susun lagi yang kaya nah kena balangun kaya na ba ini aya makna niyan na bantugan kadua susun so kaya pagadirun kaya Nagyang kutwa kaya ikay akas wallah. Udi na ikay akas mga tao. Sa aya kikaya anakaon na ikay aka ubang ka masupak wallah. Ikay aka ubang ka makamberadu sa sikwallah. Ikay aka ubang ka makasiru sa aya maanan yan na kadustaan akapawingan kaon. Ginan ikay abantugan no. Kaya abantugan. Aya maanan yan nagyang kutwa kaya aka. Na miyarang kanian ako kamberadusa, miyarang kanian ako kapenggelbakang ka, sagiang kutwa aya makna niyan na kepaawingan kau. Miyarang kanian sagiang kutwa kasugugang kasi kula lalangan wallah. Nagianan ibantugan akaya. Ikadua kaya na kaya aya makna niyan na paawing. Kaya paawing. Ino tumbetui sa kaya paawing. Na kagia ino ka aya maaninong kada manggelbak agyang kutwa bantugan nakakaya kaya akasi ko pagtaw kaya akasi ko madaklataw eno kada makapaganad sa ilmo kaya akasi ko madaklataw eno kadi pesembayang sa barajuma kaya ka kumadaklataw eno kadi aya maanan yan na pakumbong kaya ka kumadaklataw naginan na kayaanan apaawing kenabanan bantugan akaya sakataw abai Ami yakataling masih ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakataling masih ku Aisyah radhiyallahu taala anha natigian ya Aisyah atigin mana na sakna tigin nabai ami yakau marakna tigin subasa na sagiang kutwa tigin akia pa kau marakna tigin ubasa na aya makna niyan na dia tigin kepeta aya makna niyan na badin miyalalayun sada bani nakakuda na antuna tigin ipenggulau kuat tigin mana ini pakai si anu tu siku Aisyah antu nanti gini penggulaw laangko di sini ini pakai si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antu nanti gini penggulaw laangko anda mana ya tigini kapaka penambayangakan anda mana ya tigini antu ini bana kapaka pemuasaku asakan na miya kau marang na tigin subasa na aya makna niya na dikepta dikeda na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aya makna niyan na sa pengingkaat tigin mana iya tugak agi ang koto apa pegukitanian udina pegundasanian na urian niya na tigin mana iya na sutika na pagabdas ka na sembayang ka nagupamuasa ka so kaya nagaru Aisyah radhiyallahu ta'ala anha na tigu Aisyah aya makna niyan na tumana tigin mapi at tigin agi ang kaiyabay sabab patigin sa daun makar nagyang kutwa kaya iyan ko kapeng nalan yang si ikwa aya makna niyan na suka kaya aka kikayaan ka ko kapeng gelbakang ka kuwagamang ka kikayaan ka waya makna niyan na kapeng munutan ka kuwalla na kanabanan kaya abantugan kaginan na kaya aya makna niyan na paawing kaya anan apaawing na giyutoy aya makna niyan na kialika sawit tanuron sa aya makna niyan nagyang kaya na dua susun nagyang kaya pagpagusain tanwa kaya sa gyang kaya aya makna niyan na may tu auras tanu nagi ina aya pipikiran saya nagi iso kaya abantugan ng manusia aya makna niyan na kaya igira amya sifat utaw na pekernian sutaw ko kapenggelbakan niyan ko kamberadusa nagu pekernian sutaw sa gyang kutwa kasubukan niyan ko mga lalangan wallah nagyan di tanu pagusain mialu itanu agyang kaya na aya makna niyan na ipapakaran ko tao si isagyang kutwa aya makna niyan na kakasubukan niyan ko lalangan wallah kasubukan niyan ko kamberadusa
Miya panutul Bukhari si ku kitab na sahih. Miya kapuna tutul ko Abu Mas'ud al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu at tigin manay. Pitirong Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adraka an-nas min kalamin nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Pitirong Nabi sallallahu alaihi wasallam, mata anak tinggu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tigin manai sa miyaraot mga manusia si ko katru kapan katru akana nabi udi na katru nabi si ko yang makna niyan na paganay udi na katru kana nabi sa paganay agian kaya katru idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Amay ka di ka kaya at tigmana i Rasulullah nang gululang ka doon sa kabaya ka. Ay ba na ini? Nagyang kaya bis mga tao asusubukan niran sa mga lalangan wallah na piyang adaan sa kaya. Miyang ada kiran agyang kutwa kaya. Ay sabab na kaya igira bis amiyada kung tao so kaya na ayang maana niyan na di niyan gululaan agyang kutwa kabayayan. Sa din sa kabayayan ako pikiran na di niyan gulaulaan sabab sa giyang kutwa miyada unagiyang kutwa ay makna niyan na kaya miyada unagiyang kutwa kaya nagiyanan makna niyan na antunin iba na pada sifat kailangan masifat tanong sa giyang kaya itanong kapag intaw sang kaya dunia giyang kaya mga bair at tanong na aya sabab akapagpakasubukiran sa aya makna niyan na kadustaan si ikwallah na sabab ko kaya kau pamakaad na kaya iran na diran din na sulutan na sunditaran na asik ya tatabuhin ako mga ariran. Diran din na ayamaan na niyan na sawaan sa mga bukiran. Diran din na ayamaan na niyan na bidangan na aginawairan si ikuan tunan iba na bendegan na sa tao. Akatawan niran ayamaan na niyan na mapasuman-suman sila ng mga tao. Nagukatawa niran antunan iba na ayamaan na niyan na adna-kad na niran apupagilay kiran nagutumutung kiran. Giyan kaya mga tao ang mga baradusa, mga datu anta ka mga baik na aya sabab aji ila nakapakam baradusa na sabab waya makna niyan na miya papaskiran agian kaya miya papaskiran agian kaya aya makna niyan na kaya nagianan kailangan aya makna niyan na mapagadi matatan kudi itano kapagintaw sa giyang kaya dunia ayabis apa sa mga sifat mga pipiya ko bilan tadi ada tu nagubilan tadi ebay nagyang kaya aya makna niyan na kaya nagugyang kaya anto na iba na kamamala giyang kaya mga urip no Allah mga bubayami mga watami giyang kaya na pada isi kugintasan o paratiya pada kugintasan o paratiya eno so tao na eno pan ada na kaya iyan kaad na mapapadala mo na aparate na eno panda kaya iyan kamiya papasun so parate kagiyang kaya na padaya si ikwaya makna niyan na sifat ako miya marateya padaya ko anto na iba na sifat ako kubayaan wallah pada isi iku gintasan o parateya si ikwallahu ta'ala anto na idanin nagyang kaya hadis sa miya panutul Bukhari Abu Muslim apa disiku hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Pitru Nabi sallallahu alaihi wasallam al-iman bid'un wa sab'una syu'bah atau bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Lani mana lagi yang kaya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam suating mana yung Rasulullah so paratiaya na sobra so 70 kagintasan. Udi ating mana yung Rasulullah na sobra so 60 kagintasan. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Na aya ko na pinakamakalabilun. Aya makalabilun na so katiru asi iku la ilaha illallah. Ginan ipinakamapuro ko pangkatan uparateya. Gintasan uparateya aya pinakamapuron na so katiru asi iku la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anit tariq na ayap man aminusun pinakaminusun ating man ay Rasulullah na sukakwaing ka saringa sa ikulalan ay berarti naging kaelalan tanong
na suka pelimpiwi ngaut kuwa nakasaringasa ubad na pakalansangon kuwa yang makna niyan na anto na iba na pelergaw na truck udi na pelergaw na motor peduto si ko parati giyang kotwa ayam makna niyan nalalan akatatago no pa masa ringasa lagi dua yang makna niyan na mga najis nagyang kotwa kakuang kaun ayam makna niyan nakapagunabing kaun na peduto si ko parati na minusutwa ayam makna niyan na parati wal haya'u syu'batun minal iman napitiruk manu Rasulullah aswat tigin sukaya nasagintasanan si kuparatia suat tigin sukaya nasagintas kuparatia so Nabi sallallahu alaihi wasallam napada sa sifat yang sukaya so mga sahaba radhiyallahu ta'ala anhum napada sa sifat tiran suma ayam maknanya nakaya so mga sahabiyat mga bai si ikmaso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napada sa ayam maknanya na sifat tiran agian kaya antuna iba nakaya ginan di ayat makna niyan na kailangan antun ni ba na masipat tanway upama kasisira katan wagi ang kaya upama kasisira katan wagi ang kaya sifat akaya namata anak ada na itapu katanwa masulan tanu ikaya tanu ubat tanu makatiru sa kabukugan ikaya tanu ubat tanu makanggel bak sa ayat makna niyan na piya kasisingay usisira katanu sukaya na igira ayam makna niya nanda apa pagilera katanu na kapan nang gilaan tanu dun sukam beradusa engkai no na kagi upama kada apa pagilera ka na papagilen ka wallah na ikaya ka sukat na ka ikaya ka wallah salagi dagi ang kutwa kapkuya ka kapkilera ka waya makna niya na antu na iba na madaklataw si sagi ang kutwa ingka kam beradusa na upamari kaikayatan sa mga tao kung kakapawing rakatan o kung kambaradusan na ayatan o pun di kaya sa Allah asa kanyan napupigilayin tanong niyan api anda tanong matatago natutungguan tanong Allah na ayat patut ay kaya tanong na sa Allah Ta'ala ayat patut ayat maanan niyan na pedalaman tanong sa kaya kumaginawa tanong na kaya adan Allah adan ayat maanan niyan na miyangadan asa kanian na papagilayin tanong niyan si ikwa yang makna niyan na di tanong kapagintaw ko dunia si kulang no kakro kabintang tanong nakatawanan wallahu ta'ala na upama ka mapapadala marakatanong so kaya na ayaw makna niyan na anto na iba na kapananggilaan tanong so anto na iba na mga lalangan wallah kapananggilaan tanong so mga ini sa parakatan wallah subhanahu wa ta'ala at nasa katawa mama ayam makna niyan na siyaga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kaya hadis nam ya panutulai Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma sakatawa mama mi'alu ya siku kitab Abu Bukhari yang Muslim adna sakatawa mama siyaga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa de ku mga ansar ayap teru na mga ansar naginan so mga tao mga taga Madina duman susun sa mga tao sa Madina mga ansar ag mga muhajir ayap tiro na mga muhajir nagyuto sumyaman ugalin si sa Madina miyakapon silang sa Makkah na tumiugalin silang si sa Madina na aya ay pembetukiran na mga muhajirun miyaman ugalin aya mga ansar man nagyuto so aya makna niya na mga ando nga tao si sa Madina eno sila kaya betuwi sa ansar kagi atiaba nganiran agiang kutwa mga taga Makkah at tumiugalin si ikiran sa katawa mama apa di ko mga ansar asyaga dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayama na niyan na di inian pamangtumaan sa pagarinian di inian di ipangusiatan sa pagarinian upama na ayawa siyatan ako pagarinian na inu kay ni amiya kalala kay ni ikaya lebating ka akaya kay ni ipapangutuman niyan ako pagarinian akap lebatin niyan unsi ko kaya iyan kuha niyan ko ginawa niyan naging tutwa kaya na ayat Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigya na da'hu fa innal haya'a minal iman dikat na nanitulika ating mana Rasulullah kamata natigyan aso kaya na padasi ko paratiya so kaya ating Rasulullah na pada na si ikwaya makna niyan na paratiya si ikwallah nilani man ito so mga pababayak kung mga Arab na ayakatiruyan na tigin man isa ini kung mga pababayak kung mga Arab
idza lam takhsha aqibatal lail wa lam tastahi fasna' ma tasha. Amaya tingin manay kading kaikawan so kabinasaan ko urian o kagagawi. Aya mana na yan na dito so kadondo. Amaya tingin manay kadika kawan di ka kalaka si ko kabinasaan ko urian o kagagawi. Walam tastahi nagudi ka kaya ating mana yang kaya pabayok fasna' ma tasha. Nanggelebakang kad na kisadya kabaya ka. Udi ka kaya nanggelebakang kad sadya kabaya ka. Aya maanan yan nagyang kaya bisa kaya nagiya ipakaran na katanong kapang gelebakatanong si iku mga baya aginawatan. Kapang gelebakatanong si iku aya maanan yan na antunay ni ba na baya aginawatan. So Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala na ayakatir yan natigyan na wa min uqubatil ma'asi dhahabul haya alladhi huwa maddatu hayatil qalb wa huwa aslu kulli khairin wa dhahabuhu dhahabul khairi ajma'ih. Pitru Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala atigyan mana padattigyan mana sa kasalaan o di na kasiksaan o ay maanan yan na mga kadustaan ang beradusa dhahabul haya nasukap ko daw kaya igira ko na miyada sukaya na ayaw ko na sabab po na kaya beradusa sa mga tao igira ko na beradusa sa tao na pagkada giyang kutwa kaya yan at tigo Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala alladhi huwa maddatu hayatil qalb aswat tigyan sukaya na giyanan ikasangkapan ako kapkuyag upuso. Ino po na mauuyag agyang kaya puso kaya maanan yan na dudu na agyang kutwa kaya dudu na agyang kutwa kaya nakanabalangon na puso ang mauuyag na bagyuti uyag-uyag kaya puso ang mauuyag na agyang kutwa limpiw kaya maanan yan na manananggila sa dusa nagyuti puso ang mauuyag-uyag kaya suman sa puso na talususon puso awuyag-uyag puso aya maanan yan na dasanin-sanin yan puso aya maanan yan na sasakit puso amatay na aya puso awiyag-wiyag nagito sa puso ada saning-saningan da buringan naginan ni puso aya maanan yan na uyag-wiyag wa huwa aslu kulli khair asakan yan natigyan tomadeng pakasan o langon umapia aya maanan yan nagyang kaya kun akaya naginan tomadeng ulangon o mapia wa dhahabuhu dhahabul khairi ajma'i na andid na tigman na Ibnul Qayyim kada o kaya na miyada sulangon umapia basta ataw akyadaan sa kaya na da mapapadala mo na amapia gina ni kailangan siya nakatanong ama sifat tanwag yung kaya sifat akaya ay takin mo bisa yung kaya na igira miyada ko tao na ayaw maanan yan na pagkadaan leni man pagkadaan siya ayaw maanan yan na pagkadaan nagyang kutwa mapapadala mo na amapia pagkadaan sa rasa eleni man alam mo na tao ada kaya yan nakadarasan yan di pagadatan o mga tao da ada tono o mga tao kagyang kutwa kaya daw nagyang kutwa kaya na ila yan wala mo na amala imamala ad na kaya iyan kaya ba na niya na ikaas mo mga tao di ka penggenggenan sumong o mga tao ay sabab na kagi ikaas mo sa kaniyan kagi sabab sa giyang kutwa kapapadalmon agyang kutwa sifat akaya sabab sa giyang kutwa kapapadalmon agyang kutwa sifat akaya. Gitu isabab ami alu isa hadis tigu Ibnul Qayyim apitru Nabi sallallahu alaihi wasallam al haya'u la ya'ti illa bi khair suatigin sukaya nada kita lingumanian arumwar sama pia aya kun apa kita lingumau kaya si ikutaw nagyang kutwa mapia basta tawa kapapadalman sa kaya na aya maknanian na aya pagpakataling mo nagyang kutwa aya maknanian na antun ibana mapia wal maqsudu anna adh-dhunuba tudha'iful haya min al-'abdi hatta rubbaman salakha minhu bil kulliyah ayat tingman ayo Ibnul Qayyim mapipikirsan na mataan asukaya sa mga dusa na mapapakalubay niyan sukaya sa taman sa aya makna niyan na mapapasyan sukaya sa kalangwan niyan taman sa madad sukaya mapapasyan ko rin sa kalangwan niyan giyanan aya makna niyan na anto na iniba na pada kapia agi yang kaya sifat akaya pada kapia agi yang kaya sifat akaya
Mia panutulu Ibnu Hibban apa deku hadis Usama bin Syarik Pitru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kariha Allah minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta. Tigmana iu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asadna tigmana iu Rasulullah sa ipekegud wallah sadin sa ipekegud kau wallah anganinsan na ubang ka atigmana iu Rasulullah gelbaka igira ada pedega igira mata taram bisa ka gira manu tua adna katawan ka ipekegud wallah ipkerarang itu wallah nama taram bisa ka na ubang kang gelbaka kaad naman ataw aaya betadian nama sanggila sadusa sama payang oge ini na igira sakan yang na baradusa igira sakan yang na baradusa gitu sabab agi yang kutua tahu na igira miele tanu ama peyamal nadi tanu kapseksian sabat tanu tahu dun siku surga nagi yang kutu membuat tahu aaya kapile tanurun na marata yaman nadi tanu kapseksian sabat tanu sakan yang tahu dun kunaraka. Aba pira-pira itaw ami akapiye aman ako kapkilew ng mga tao na tao bisi ko naraka. Naba pira-pira man mga tao ay kapkilew na mga tayamal sa iku sirungan mga tao na takin mo bisa ka sa kaniya na tao sa kaniyang kusurga. Kaya giyang kutwa sekreto agal bakiyan. Giyang kutwa sekreto agal bakiyan. Kapakaya ayaw mana niya na igira pagilew kau mga tao na di ka di sembayang. Okay, di igira chisika ko ayaw mana niya na walain ka na di ka sembayang. Kapakaya lagi dito ibarat. Kapakaya pipilis ka. Saka abu bayu pama na aya kataw no mga tao na aya mananian na antunay ni ba na bara sambayang ka na di ka sambayang ibarat mga lagi danan mga rupaan yan ibarat kapag kaya pipilis ka na aya kataw ino mga tao na mag-ikhlas ka ibarat na takin mo bisuto kaya mananian na antunay ni ba na gito na mapapano ka aya mananian na kambara siya tabiya so tigo mga pagaritan wa unlimited tabiya madakla mga tao ayamanan yan na aya kay ileta doon na mga pipiyaman ugiid na si kumasulan na siran na ayamanan yan na igira amya taram bisa siran na diran gelma ka nagyang kutwa ayamanan yan na mga lalangan wallah na gito ipitiro Nabi sallallahu alaihi wasallam at na ma karihallahu minka syai'an fala taf'alhu idha khalauta igira manutwa at na ini kagudin ka wallah say ubang kang gelma ka na di ka penggelba ka kaya makna niya na masa asa ka na matataram bisa ka katawa na kadusa ini na ayamanan yan na si ko ka panananggilain ka no bang kamasuguk ko kapagilir ka mga tao na pananggilain ka bang kamasuguk ko masa matataram bisa ka kau di ka pagilir mga tao na pagilir ka wallah pagilir ka wallah kapag itutunggu ang ka wallahu ta'ala sa mga malaikat api anda kasong nakatawan wallah subtadika katawan wallah suningang gululan so kapka kalidiga so ay manan yan nakakaro ka bintang ka kuding ka kapagintaw sa giyang kain niya na palapalay na nakatawan wallahu ta'ala palay niya na nakatawan na nagyuto ay manan yan na pananggilaan tanu so mga lalangan wallah si ikumasa amadakal apagilir katanu nagu si ikumasa ay manan yan na matataram bisatan si ikumasa matataram bisatan. Kaya inutan mo ya pagpagaluya agi amadak la mga tao aya maanan niya na piya nga adaan sa kaya api agi ang kutom yang ngay ipusiran adusa na di lampan pamanutulun so mangudah na kagi makapangaruma na di niyan ipanutulun pa nagi ang kutwa kaya sa gada niya nakambar adusa so mabuso mga bay di ran ipanutulun nagi ang kutwa siya gada niran akambar adusa ako pa kaya gitu na ini rin nakiran utu wallah agi ayama na niya napitu batiran na ino ilang penutu di pamanutula lain yaman penanggilan tanuanan kasadin sa tao ayama na niya namitu batik wallah nagupu niyan pamanutula si iko ayama na niya na mga pedi nagyang kutwa nakaraan niyan udi nagyang kutwa mi posian akan beradu sa na lamu na ami akan guna pale unutup seksi salungan amori pale unutup seksi salungan amori ino tanuanan penanggilai sana kau dan sumipos di tanong balingan ang sumipos taubat ang tanong ko sa ikwallah isang di tanong agi ang kutwa mipos sa miyang gilbakatan na di tanong pumanutulin mipos sa nuto masa na di tanong pumanutulin agi susah begini ay panakatawiran nung nabantugan nilan so mga nguda mga dato na iya katawiran nung nabantugan nilan
Na miya kapangaru man adi inian pagitung no pirai miya binasanian abai. Pirai miya inumian apa kabrag. Pirai miya dermatian. Pirai miya paman kunian. Di inian di pamanutun ko mga budaya ko ayan. Lamu na pagpakadipun na pala YouTube seksi. Kung kapwa kataling man yan si salungan amori. Nalagi dito mamusubay. Diang kotwa ka penutulan yan ako ay makna niyan na piyangan sa sagada niyan. Ama nga kambara dosa. Na ay makna niyan na lamun uppa kan guna palay unutup seksi. Waya makna niyan na kapwa kataling man yan si salungan amori. Pananggilan tanwanan mga uripun Allah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na miya panutulian. Di niyan panutul diterunu Nabi sallallahu alaihi wasallam atigin manay. Kullu ummati mu'afa illa al-muhajirin mujahirin. Lamun atigman ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ummat akan na mamaapan. Mamaapan na wallah illa al-mujahirin. Enon tabuso mga papasang ikapuya gisadusa. Mga papasang ikapuya gisadusa. Dari mana yang kaya kata Rasulullah? Wa inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amala ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alamun natigin ummat akan nama maapan natigin mana? Enun tabu semua apa pasangi kapu yang gisadusa. Na padatigin mana Rasulullah sa kapu yang gisadusa. Atigin mana yang kutwa di ikan galabak umama si iku kagagawi isa galabak amarata ibarat galabak amarata na urian yan na sadyang kutwa kaya pitairun na siya pangandinutu wallah agi yang kutwa miyang galabak yan ako kagagawi na di niya pun di pamanutun kumanga tao apangira ya fulan hey fulano amiltu fil barihati kada wa kada agi aku gagawin nakateso pinggil bakakan di ini ni panutun lagi yang kuta pinggil ulanian agi itu na siya pangandinutu wallah agi yang kuta miyang gilebekian ayam makna niya na marata na di ini yang pamanutun lagi itu kon padanan ako di perilaan wallah agi yang kuta mga tawa ayam makna niya na sisa agi yang kuta kaya pakang gilebekiran sa dusa napi udah mataon na di ini yang pamanutun sakan manarin agi yang kanan Abu Bay na miya binasaku mga lagi danan Sakan manarina inako mangda ko nam ya tunari peteru napaka bergada kan mainom tanduay ginibra lamun din api ang alwinian nakwa tigin ko masamina adong penagi tigin na miya patayan nagina na lamun apo pa kadagsan napalayar kapsaksi si salungan amori bedanan ako di perilaan wallah si ko mga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adi inian po yag nagyang kutwa ayam makna niya nakambaran siya papayag niya ako mga tawag yang kutwa kambaran siya na kadaklaniman to ayam makna niya na bantuan niya pan pagkabubayaan niya pan adi niya di kapanutula pagkabubayaan niya pan adi di kapanutula sa siya kaya nan namadakalman ni miya binasaguni kaya di niya mamudi pamanutula di niya nakataon na gito na pedutu si kudirun kakerilai wallahu ta'ala dari mana yang kaya katur wallah tigmana iwallah innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun tigmana iwallah sisa suratun nur ayat ay kasapulaw siyaw innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahisha mata na tigmana iwallah asusirano to pagkabubayaan niran akam ayama na niya nakalangkap o piya makasisingay mata na susirano to pagkabubayaan niran ayama na niya nakapagkabidang kablangkap kapkipayapat wayama na niya na di kipapalatan wayama na niya na piya kasisingay at tigmana iwallah fil ladina amanu makapantag ko sila nuto amya maratiyaya lahum adabun alimun fid dunya wal akhirah na adna asik sa iran amali pedesi iku dunia nagusipan sa alungan amori adna bagian iran asik sa amali pedesi iku dunia nagusi sa alungan amori wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun naswallah na matauna sa kanuna da mga sabutiw Dari mana yang kaya katir Allah
Sa din sa tao apapayag niyan sukam beradusa. Di niyan pamakalang kapanagiyang kutwa ayama na niyan nagalabagyan apya kasisigay. Na ada na abagian niyan ayama na niyan nasiksa amali pedis. Sa giyang kaya dunia nasiksa pa na si ikwalungan amuri. Nagyan ani kailangan nakapananggilan tanong. Nalani man aya pa karena ketanusan nasukaya. Aya pa karena ketanusan nas suaya makna niyan nakaya. Wen nagyang kaya-kaya naubatan o pakar na kapugamaltan. Ha? Gitu ang abasa ko, so kaya na dua. Kaya abantugan, aku kaya ayam anak niya na pawing. Aya kaya abantugan, nagyang kutwa, kikaya anak ako, kabaradusya. Kikaya anak ako, ayam anak niya nakapanggalabag ka sa dusya, nagyan na abantugan nanan. Na aya kaya apawing, nagyang kutwa, kikaya anak ka, kung kaya anak niya nakasugo ka sa mapya, nagusto ka separ ka sa marata. Aya katiru Allah natigina, wallahu la yastahi minal haqqa. So Allah na dinian ikaya, dinian ikaya mamalas, waya makna niyan na kapitiru asiku untul, kapitiru asiku benar. Ubang kakayaan sa mga tao, waya makna niyan na kapitiru ang kasik untul. Ugin, nakayaan na kaswallah, si waya makna niyan na kapamberadusan ka. Kaya na kaswallah, wanto na iba nakasubkuang kasik mga lalangan niyan. Ginan ay makna niyan na padanan ako, anto na iba na penanggilantan. Ha? Yang kaya-kaya na kanabalangon na akaya, kanabalangon na penggululaan tanong na temparan tanong so kaya. Ay gitu ba? So makapantag ko kasugutan sa mapya, nagusto ka separtan sa marata, na dipa to tibatan wanan kaya. Ha? Aya pa to tanong na kanabaanan kaya. Ha? Kanabaanan kaya aya makna niya nabantugan na kakayaanan apawin. Ay so kasugo sa mapya, naguka sa para sa marata, nasugo na katanwanan. Sugo na katanwanan wallah. Aya makna niyan na ini sugur katan wallah aya makna niyan na isepartan sumarata isugutan sumapia sa agyang kutop na kasepartan samarata na ukugatan wa barokan na barokanan na ukugatan wa katiru na katiru na ukugatan wa aya makna niyan na antu na iba na kaya tang abu agyang kutwa antu na iba na kapedal mata norong kupusutan wa kagwal na pednutuk wa aya makna niyan na kiya pa kasapar ka samarata. Jadi malagi yang kutwa katru Nabi sallallahu alaihi wasallam atigena man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Tigu Nabi sallallahu alaihi wasallam saat natigen sama kailair kanu samarata narana niyan abarokan na lima pagar na kalima ukegegang ka narnang kalima agyang kutwa marata. Fa in lam yastati' fa bi lisanihi. Na udi niya nagkagaga, narna niya na akatiru, terwa niya na, marata kianan. Ha? Uban niya nun pakar na sukaya. Uban niya nun pakar na sukaya. Fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Na amay pa nakadingkaw tu kagaga, di niya nagkagaga tigu Rasulullah na pada laman niya nakupuso yan ikagud yun nagyang kutwa marata. Wa dhalika adhaful iman na ginan minus aparatia. Ginan minus aparatia. Dia kutwa, ha? Ay makna ni nakapagrenang kau na barukan. Ha, kenapa gitu bituin wallah, bituin Rasulullah sa minus aparatia. Oh, kaya dia na marilibat tanu saya ko panarimo no sabad. Ha, aya ka sa sabutay na o isugu ka so isugu isapar ka sumarata. Carana na nakabarukan. Udi narana naka aya makna niyan na katero. Udi narana ka aya makna niyan na padala man nakakupuso ka aya makna niyan na marata to udi na ikagudi ka to nagyuto ko ni malubaya para tek na ba kaya pitiro nabi na sadin sa makailer kanu sa marata narana niyan abarokan yuti paganero no ikadua udi niyan nagkagaga narana niyan aya makna niyan nakatero yuti ikadua udi niyan manutuk kagaga na pada laman yan kau puso yan akagud sa giyang kutwa marata. Nagyang kutwa ka padal bang kau na kau puso ka ay kagud kau to kamarata to nagyuto bitu ni Rasulullah sa adhaful iman minus aparatia. Kenapa giyang kutwa pagreng sa ema na niyan na barokan. Ha? Gitu dia upama kakar na kagiyang kutwa ema na niyan na marata sanggulalan ko barokan. Gitu ema na niyan na mabagri iparatia. Kakar niyan agiyang kutwa anto na iba na marata sa ema na niyan ng gulalan sa ikubarokan yan. Ha, ugid nagyang kutwa kikagud na kako marata. Saya mak naniya nasabab ko din ka kagaga na padala man ako ginawang ka agito na marata to ikagud ko to nagyuto ibituan Rasulullah sa minus aparate. Hayat ya timblan saya mangurip no Allah, mga luksami, mga pagarimi, mga babayami.
na giyang kaya di tanu kapagintaw sang kaya dunia na pada sa kailangan na masifat tanu na giyang kaya sifat akaya ayap tiru na sifat akaya api pikiran tanu sa giyang kaya piagusay tanu na giyang kutwa kikaya anaka ukapenggel bakangka si kumangalalangan wallah mga inisapar wallah kambiradusa kaandin kapada na marakatan ukaya sagi ang kanan asay na ayaw mo ananian na minitapalak so piya kasisingay miniginakatan o sumangararata malagi madakal tanu anta kada apad tanu matataran bisa tanu nakapunang gilaan tanu sumanga lalangan wallah ayah sabab na kayo isisirakatan wagi ang kutwa kaya ikaya tanu sumanga tao ikaya tanu sumanga malaikat ikaya tanu suaya maananian na kadnan tanu rabbul alamin sagi ang kutwa kakyo so pakatanu kusubunian na ayap manapawi nga kaya nagiyang kutwa kapag renang ka kung ginawang ka siya ikuwaya maananin nakaptiruan ka kumapya inong kada matiru sumapya kaya maananin na miyakaran na kasukaya inong kadi maananin na mapanggilabak sumapya kaya miyakaran na kagiyang kutwa kaya nagito na kaya utuwa kaya maananin na pawing pupangnin tanong si wallah akya sabutan tanwai nagwaya maananin na kaya kuan tanong sa stuma wahada wa sallallahu wa sallam ala habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.